Ngiyabingelela la esandleni sami ngiphethe uxamu. Phethe uxamu la uxamu lo ikhanda lika xamu uxamu kawuvinjelwa. La siyakwazi ukuthi sikukhandele induku kuphina la ungena khona abakuvali akushiwo ukuthi no ayikho lonto noma iyiphi business deal osuku uya kuyona la suke sikwenzela umuthi wamabhizinisi nomuthi wezitha. Ngenza lokho nje kuphela kunasikhathi sokudlisa amadoda nakudlisa abafazi ngikwenzela lonto la awuvinjelwa umuntu la kuvula wena so yona induku lesingakukhandela yona mangathola nje amakhanda kaxama abe maningana ngakwazi ukuthi beyiningana kwazi ukuthi izinto zakho zivuleke. Sisuke sithaka ke suke singeve sihlala suke sithaka ayindaba yokudlala suke sithaka ayindaba yokudlala athi umuntu ufuna induku yangempela kusuke kuyona induku ke le yabo noma uyabona la ilesiduli lesangaphansi isiduli sangaphansi lesi makuthiwa la bakuvalile baze bathatha nezinhlabathi zamangcwaba yilokhu kwangaphansi okusoft akukona lokho okungaphezulu la iniphalazela ngakhona phalazela khona nigezela khona manje niyogezwa izangoma yabo noma mhlambe namba niyocupha but into le ekwazi ukuthi uyihlanganise nale ukhiphe umuthi uyabona ubese uthatha ikhala lale uthatha ikhala lale la suke sikukhiphela ke ucream wodwa umsebenzi bayede.